Hadian ke jingkem no ki pulit ka Assam yu Chancellor ke University of Science and Technology Meghalaya USTM. Mabubul hak u Menteri Rangba ka Jala Assam u Himanta Sarma Biswa la kren ban ong ka sarkar jong u kanom ailat ka Assam bakan long kum ka yo puli puti ne ka education market. Yo hak la kem da ki bor pulit but special task force ka Jala Assam hakapor jandap shiteng miet jong ka arpoi terek urumpang arajar pesan na ka yeng sa jong u na ghora mara ka sorgo hati halor ka jingkeno don kti jong u bat ki kampom hak hakapor badan ka examen CBSE class 12 physics ha Assam. Habakran kilat patay kubor jong ka Assam ka arpo tarik urumpang arajar pesan uhimenta ka ktian Assami sula pentip bakidan arspa sau punyongot ki samla puli CBSE ki balayo ya ka jingkular ban yo marks khambon kumba laipo persen padeki lara syapatar khandi kabadan Habarak Valley. Ula pentip badai hadien bakini ki samla puli kim shimla yo ya ka jaka kila penmi ya ka jingkiwen bat suki-suki ka kam jabo kelapau syabar. Nalor kataw loong kani kamday tang haka CBSE henry berki examen rung class haka medical but engineering ru. Hakaway kalyang klam dashim kerteng ula thau bet pat shaw mabubul hak manong baka sorkar jong u kadang lap ikijing le thok ka bakraw bat banong bamensuaw la dep ban kren pau niu briu di nong le thok bakraw bat ka history jong u kalong baro syapang ka jing le thok ula benrap dak baong Puniu briu wanra katu kat ni ki kenhon perkhat jong ka Assam hapo ka jing penia jong u ban yalam bakla yaki briu baro shikata henry baro kan sapau syai pat ka sarkar jong u kan persyang men pentikna baka Assam kan umlong ka yo puli puthi lani kata ka education market kumbalong menta broadly ki sarkar Meghalaya bat Assam ki api ka jing toket pat ka kai phot hasiwa ban shem yaki wei pat ki sinjam Laban chupen kan mau makam mencuwa uhimenta la dep pen sngau baka sarkar Assam kanum itho yekito ki badan sernat dep jing puli na USTM je medical engineering aru CBSE পৰীক্ষাৰ আগত লৰা ছোৱালী সকলক সেন্টাৰ চেঞ্জ কৰাই দিয়া হয় আৰু কিছুমান নিৰ্দিষ্ট স্কুললৈ লৈ যোৱা হয় গোৱালপাৰা নগাঁও কামৰূপ জিলাৰ 247 গৰাকী ষ্টুডেণ্টক CBSE পৰীক্ষা 30 নম্বৰ কৈ অধিক নম্বৰ দিৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি এখেতসকলক বৰাক উপত্যকাৰ পাথাৰকান্দিলৈ লৈ যোৱা হৈছিল পিছত যেতিয়া তাতে সুবিধা নাপালে লৰা ছোৱালীখিনিয়ে হুলস্থুল কৰিলে লাহে লাহে গোটেই চক্ৰটো পোহৰলৈ আহিছে আৰু এইটো CBSE তে সীমাবদ্ধ নাথাকে এইটো মেডিকেল এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাটো চলি থকা ডাঙৰ এটা ফ্ৰড এটা আমাৰ সন্মুখলৈ আহিব মই আগতে কৈ আছো যে এই মানুহজন বহুত ডাঙৰ ফ্ৰড হয় হিজ হিষ্ট্ৰী ইজ অল এবাউট ফ্ৰডছ আমাৰ অসমৰ কিছুমান বুদ্ধিজীৱীক তেওঁ নিজৰ অধীনলৈ লৈ আহি এটা মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা ইমান দিনে চলাই আছিল লাহে লাহে কথাবোৰ ধৰাত পৰিব অসমত যাতে এডুকেশ্যনটোক এখন বজাৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰা নহয় তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰি থাকিম Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya